Kwi-room ngiyenzani ngaphuza ngabamba iplug ngabhema insango ngenzani ngahamba ngaqhekeza sengine plug lapha ngaqhekeza mangiyaqhekeza yo imihlola Ngenkukhu lezi futhi mekeziletha lapha ya mekeletha usifaka lapha kule room lela ne room lapha yami kufuyiwe lapha angazi silwane bani lesa understand ngoba ngithole something enkulu lapha ya Sinibingelele siphinde sinamukele ohlelweni lethu lezwi lesintu. Mbukeli wezwi lesintu lo bingelelayo ke uXolani Mfukambatha, uShando Ndabezithu Sontshikazi, uShoti uMantindane Siqumsodidla Madle bukana uGwatshe Igcololo, umdidi uyaDaka uDakhela uCatho. Njengoba nasike babukeli bezwi lesintu ke ukuthi kuyasiza ukucomenta nokusubscribe, cofe nje lapha no-subscribe, ushare ngoba lokho kwenza ukuthi i-podcast ikwazi ukuthi ifinyelele nakwamanye amazwe athe ukuba phezulu. Sikwazi ukuthi siqhubeke nibe yilunga lomndeni sihlale sibe semzini owodwa. Ngakho ke siyaxolisa kakhulu ukuthi sithi kunyamalala siyizwi lesintu babukeli bethu abahle esibathandayo bekunenkinga nemthamo ade siqondene nayo noma ade sibhekene nabo ingqinamba eyithile kodwa siyathembisa ukuthi ke ukusuka manje sizosebenzisana sihlale nani siphathane kahle ama comment enu abalekile ngoba imibuzo esalile uma ukuthi bes interview umuntu niyakhona nina kodwa ukuthi niqhubeke nibuze noma esinganibuzelanga khona nina niyaqhubeka ukuthi nikwazi ukuthi nani nizibuzele nina mathupha. Angihambe ngedwa ke namhlanje ke ngihamba nobhuti uKhabazela. Ngizothatha intambo ke ngiphose kuya ke ukuthi umfowethu akazi ukuthi asichazele ukuthi yini le akeze ngayo lapha estudio thina ukuthi nje sinike ithuba simlalele asinike ukudla kwendlebe. Khabazela lamavuvu khaya masesweni sikubingelele sikwamukele ohlelweni lethu izwi lesintu namba ababukeli bezwi lesintu bakulindile mfowethu bafuna ukwazi ukuthi ngabe yini le osiphathele yona. Sanibonani la studio sanibonani nabantu ababukele abangaphandle namhlanje ngize la ngizochaza istory sami. Yeah. Istory sami sihle simnandi sona. Yeah, sihle simnandi mina igama ngoAndile Mkhize. Yeah, ngiqhamuka la eDobsonville. Yeah, ngizalelwe la eBara vele ngumfana la eSoweto. Yeah, ukukhula kwami ngikhule ngumfana oright. Yeah, ngumfana nobaba nomama. Abantwana abayi2 ekhaya sikhule sibayi2 abanye bakhule ngaphandle ama firstborn. Yeah, Mina ngi-firstborn kulaba abayi2 mama nobaba. Yeah, ukukhula kwami ngikhule kahle ngifunda konke grand isikolo. Yeah, noma nasesikoleni ukunzima nyana mara ngokufundeka. Yeah, Okay sharp yena makhamba kwesikhathi ke ukukhula ngibe ngahlangana nomuntu. Yeah, Mangihlangana nomuntu intombazana nje sazwana yabona into Yeah, sakhula mosabo sisi primary lapho. Yeah, wazwana yaphenta khona. Okay. From lapho zangisana amantombazana kakhulu nganaka isikolo. Nganaka isikolo. Alright. High school asengizoceda khona ngahlangana nomunye. Yeah, Yabona count 1 2. Yes. High school mangithi angihlangana nomunye hayi vele yathandeka siphushe vele until grade 9. Yeah. Sihlukana. Masihlukana ngishintsha isikolo qhubeka nelife. Mangiqhubeka nelife angigeleze kuphele. Hayi kwenzeke ke. Isikhama sesihamba. Sengicedile ke manje isikolo sengiselokishini. Okay. Yeah. Okay. Angiphandeka vele ngoselokishini akukhumnandi. Yes. Imsebenzi so. Yeah. Yeah, akusebenzeka. Yeah. Wani ngisebenze. Hayi. Angiboni ukuthi umsebenzi mana ngathamisa kancane. Okay. Mara ngithini ngihlale lokishina ngeke. Yeah. Kumele ngize neplan. Yeah. Angiqhubeke vele ngithi ngibe ngibamba ngapha ngibe ngizama iplan ukuthi ngithole something uzofaka more into epokotweni. Okay. Na isinkwa sithola ukukhuphuka lapha ejardini yami. Yes. Ongenxa yemali yasenze. Yeah, ngenxa encane. Yeah. Sharp. Makhamba kwesikhathi one day
umama ngoba ngihlala naye mase eshonile vele ubaba Okay. bathi hamba uthenga igrocer baba Okay. banginike ilist banginike yonke into angisho ngiqonda Yeah. hayi imloya ngisemola Yeah. angibusy lapha phela ngithunyiwe phela Yes. ngenza into engiyimele ukuthi ngiyenze Yeah. akuthi ngizoyenza ama fuck up Yeah. mangithi tla mina ngimola umuntu obhekelile ngibona usisinyana yabo mangibona usisinyana vele masihlangana kuba uye vele ongihlokoloza kuqala Okay. yabo Yeah. ukuthi manje inkinga yini nami ngine height yabo Yeah. nokumona emamole kunoma chef angithi khona ama chef la hodla phezulu Yes. manje akafikeleli la Okay. beke tla ubona mina Okay. uyabona mina vela angithathe like chweba so Okay. athi sorry manginyathela ngithi yo kanti uwe lo yabo lo ngithi ngibhekile vele ngithi ngibona sisinyana mangithi kanti uwe lo Ulwathi lokhu mbheka yeah mangithi naso la futhi uNkulunkulu namo mangithi hayibo sawona yebo yabo Yeah. asha bama futhi ngicela ngithathele into esoso lapha eshefini ngicela angifikeleli ngita no problem from lapho ngida my sister babeningisona abantu la estore akhetha mina kuphela yini vele idozi lokuthumela kimi athi hayi washo kanjalo ngida vele lokuthumela kimi because why mina vele interested kuwo Oh, siyashayela igama. ngivele ngisheshe kanjalo vele Okay. how serious yini ngithi ya manje phela ubusy lana nje yabo sigroza manje angasikhuluma ukuthola isikhathi ukuthi ngana amaqeda sibonana Yeah. athi ana amanamba Okay. thatha amanamba kube grand langa lelo maliphela vele ngiyamfonela Okay. ukuthi vele into ngqo vele amanamba avele ngqo Yeah. hayi siphushe nomntwana Yeah. dlula ngalokuqala dlula ngalesithwele string imfonela Yeah. elestream angimfonela phela msengiyazi ukuthi hayi phela mina ngi out Yeah. ngithatha ngamqondo lena ukuthi ini ngifuna ukushaya ngidlule Yeah. you understand Yes. ngoba ngisikule stage leso vele Okay. ukuthi bengingekho into lena ukuthi ngikulavi davi yabona in Yeah. hayi ngifuna ukushaya ngidlule yazoyenzakalani Yeah. yimloyo vele angibhizi ngithola ichance vele Yeah. hambe iviki phele months aphele Yeah. qhubeke maybe after 1 year sengihlangana introduce kumntanakhe Okay. Oh. Yeah. yabo introduce kumntanakhe hayi mina vele umntwana angina stress umntwana mina umuntu engize kuye yathola Yeah. umqondo wami mngidave Yes. Yes. kanti usisi vele ngathi angazi business minded or unothonyana ongenayo right or Okay. mana anginakanga bo Yes. mina ngibona indlu le ngiyaziyo lesijwayele sekasi Yes. kanti unendlu futhi ngaphandle you understand vele ngingathuthisa lo mntalo no yabo ukuthi ngazi nendlu le sesilungini Yes. ngazi ngalo mntana lo intombazana Okay. ukuthi kunendlu ngala Okay. sharp ayis qhubeke one Wena day wengatshela. yeah one day alahla man ngifuna ukukhaphe lo ahambisa into zakhe ngale kulendlu le ngale Yeah. yena uzokubonisa yabo Yes. mina ngiyazi ukuthi vele ngeke nendoda Okay. ushiye ukuthi ngeke nendoda dota ayisekho Yeah. yathola Yes. sharp siye le sizivayisa mangifika lapha hayi ngikhwela ukushina Yeah. ngazi 4 room house Yeah. angazi ngihlangana ne 10 room house 11 room house Yeah. thatha ubheka i room ingaka amakamera ay4 or ay10 or ay5 understand indlu enkulu Yeah. ngapha phansi naphezulu kune basement yini bathini nesilungu basement yabona belungu la utshopa khona ama flats or ini mangene khona Okushona yeah ngaphansi. kushona ngaphansi yeah Ngiyabona nje. ushangile lezi zinjalo hayi grand kube mnandi yabo hayi sharp
ngiye kulendlela vele mangiye kulendlela zange ngisakuzibhanga ngishuta nendlela ekara ashuthi hayi yamndoda yami vele vele hayi sibuyele ngitshela ukubhoma ngapha vele ikasi sibuye kayikasi akublomeke ngengqene mina relationship yakhe stibule sizwana yabona kumnandi yabona indoda mukumnandi man mukumnandi kahle kahle bekuumuntu owushuga mama bemgakanani ngokweminyaka angithi ushuga mama meke nemali zakhe man ngabe ngangena into lokuthi ushuga mama ini benhlingana ngokweminyaka mase ngalingama ngimdala yena bemdala yena ngimdala angithi nami height yami like yes bangathi ngimdala masivasi bayithu bangathi salingana or kanti uyomdala so vele vele be situation leyo as the grand angikhipha ama-restaurant ngiqale ngayo kwangena kuwo ngidliphethe 200 ya ngiqale ngayo athama sorry ya ngiqale ngayo ngangena nami ngaya ngakhulu kanti ngiyamthanda ngavele ngamthanda kakhulu vele ngoba uyangenzela understand yes mangize nemali nyana angeke ngathi imali yakho iyashota yabona ngiphatha yabona vele vele as umuntu wakhe yathola ashapa asiphushe grand imoto benazo imoto mezikhona okay probably mangiyanga la ezivele vele ngugodile ngize la ngezuthanda yabo masevele mangizibona imoto ngiyabona ukuthi okay imoto zikhona mara ngitshelani imoto asizama mina ngizela impahla plus nani nalento lengizela ngoba nami ngikhonto vele vele mesingiyibonile la sengitshela ukuthi ngizele yona okay yathola yes ngoba vele vele wena usubona unotho uzobe sozelile even vele ngaba inyoka ngajika mangasimi yabona ngenxa yani is imali yathola beyingakhona ngajika la ngaba omunye umuntu sharp bengiclose nomntana lona minthana nomntana lona thina sajava nomntana lona ke sijava goed okay azukujava ya nongalali for ivik lonke ngimshawuri nje ngimshawuri endlini baze babuza ukuthi hle kanti umuntu lona upha kabuye ejardini or yenzakalani you understand yes abazi ukuthi mina ngada mnandi ngiphethe kahle ngale ngifika nje sometimes ngithi angiphandile na ukudla nyana ya nanibonani nenzani kanti abazi ukuthi hayi mina ngiphethe usweet mama ngithi sugar mama yes ya usweet mama ngiphethe usweet mama sharp is push a grand yabo uma 6 months ama-2 colors wakhe seyavela manje ukuthi umuntu onjani yathola nini mangenza imistake or in ayisengizothuka yabona manje bangitshile wingana nesi ngakhona in yathola mani nini into futhi abuya xolisa ngizibuza ukuthi kanjani man uyaxolisa into le musikhuluma izolo muzimina or ashudayi bangiqwatisile umsebenzini in manje sorry khiphile engayami kuwe ngithi mara come on somdala for into lezo yenzayo understand ifona ngifunda ngoba soyasho ukuthi vele ngifunda kade ngirealize ukuthi umuntu lo sekuyangithanda vele yabo uyangithanda shoda mina ukuthi ngithi ashade maybe usukunjani ngithola asiphushe vele siphushe sengiqala ukudrive ikar zakhe yes angasidrive vele yena mangidrive ngapha mangibona mangidlula estradini ngiyabona nami abantwana angeke ngihlale ngashiya ngizoshiya yeah angibe ngabanayo vele omunye masengikhopheni wami ngithole ngemoto zakhe okay yabo yeah ngaphusha ngiphusha ngapha mazanga ngibhaqa bo yeah because most of the time ngihlala ngenzani bese ngihlala ngikara kusuburbs mangifika ngapha ngama weekend ngibona lo ngikasho ukuthi ifoni mina naye mangingapha mangibhizi ngapha
ngiyayicima ukuthi angaphazamisa ukuthi ngikuphi ini ngoba nyamaza angafika noma kunini and meke fika angayimosha yonke into you understand yabo because into angenzele zona ziningi kakhulu ju nokuthi ngimlahle mengakhona ukuthi mangimcabanga bekufana ukuthi umama wami like more respect umama wakho like kufana ukuthi awele masingama out like umuntu ozona naye like imida yakho mina lento lena ngithi irespect nini nokujoke nini yabo like kanjalo yathola ngasipushe kamnandi begrand unyaka wesithuse uzophela bunama funny stuff yabo funny stuff futhi le ngiyibona ngani ngibona ngelinye ngazinomunye ubaba yabo ithamaleyana nyana so waqhoka into lezo munyanga lezi yabo mara zange ngimjumpe meseke phakathi sekeshintsha ukuthi yabo mangele mina indluba yayichela yabo awundlu yachela yona lenkulu lenkulu yabo leyayenzwanga next year liselokishini hayi le ndangathi abantwana babo le yakhe yachela lapha yachela ngibuze athi hayi ngenza indlu siqini benamandla ungabe nenkinga singabe nama problem okay no problem ke mina ngisaphuma ngisayo gamer yabo sharp hayi mnani chela ngisiphumela mangibuya vele akekho yathola hayi mangibuya ngibegrand hayi ngisibromele sharp kumanje khona indawo lapha yangangena kuyo yabo umqondo wami ubuya utama khona indawo le engangena kuyo indawo kuphi khona endlini no khona ejardini yabo ngizibuza ngithi hayi man ayisuka hayi into encane lezi abuya yabo angishuti man ngikhanti iphuzwayo atayi ubona ukuthi wenza kanjani nawo beka into ngida angifuni bia khona bia ngifuna ibhodlela nyana ona mangathola inipho or afa jack athi okay start sathi card ubona uswipe uzobona sharp angivaye ngibuya ngiziphuzele ngidawa da ngidakwe khona ngitama nothi ngithathe i-charger la e-dining room ngizilethela ekamereni ngizocharge yathola indlela kule room lila yabona maybe sithi kuso nendlulela ingapha nendawo le camera lingapha nendawo lethi lesibhizi ngayo kakhulu singapha ku right inside futhi mangizothi ngiyenza wakhala ugulugulu mara angina ukuthi into ekhalayo yathola angitshela ukuthi wuye yabo ngiqhubeka yabo yimi busy apha ejardini akube mnandi next day athi hayi ngoba udlala ibasketball kumele siphume soba yi2 singaya kuphi ngizasambe seJozi khona icourt engiyaziyo lapha half court angingimfihlile ukuthi phela abantu baba ngambona mhlawumbe abangani bami laba abanye othi wona manje igogo ngakuzo yini ngawo yabo izimiseleni yabo sharp ngimusela vele yabo into alizi dayijuzi la splome bayithe ngisibhayayo yabona ukuthola energy sidlale la ebihlali boma afedela akuphome begrand manje sisuela yena uphuzile mina ngiphuzanga yabo mina ngithi asuphuze endlini ngoba kumele ngidrive futhi ngithi sharp shaya imoto sifike ejardini bimnandi ejardini bimnandi ejardini makuba mnandi ejardini athi amalwana ungaphuzi in ngithi vele ngizophuza vele vele ngidonsele ibhodlela lelizangicede lila yabo donse lona ngishaye lona la sengiza khona ukuthi ngiseplugini ngithi mina sengizoba grand nosikhathana sokuthi ngilala yabo futhi sasangifuna iSoweto athi okay manje plan sasa uzobuya nini eSoweto ngithi una uyaphatha phela kunama meeting yana ngizobuya mina mara
angibuthi ngizobuya before 12 maybe 1-2 I'm not sure before 12 ngizobuya at before 2-1 Yeah. ngizongibuyile last time yakhe vela mala yalapho vela Okay. sharp ngiblome ngibe busy ngeSoweto sasakwakhona ngibuye sihlangane vivina kanti one day uzovaya uvaya for iviki Okay. yeah Yes. shuta bathi umuntu amavo iviki isikhathi sengakanani nje bathi angeke endlini yakho for iviki Nesikhathi sonke. umntana akekho uphi saSoweto ngiyi-1 Okay. ngazi zonke into ama-access wathwala ngiyabona mos yabo ngiblome kumnandi angicabananga nani futhi ngila futhi phela akekho for 7 days Uyaphuza. ngiziphethe phela ngizongiphumula Saturday or Sunday la seyizobuya khona ilanga liqala Monday bushe ngibizi athami one ngathi bharinyana la eKasi asibhari sengiyasho ngathi bharinyana ngite ushayerana man bangibhekisa indlu ngapho hlala for 1 day uzobuyela eKasi yabo angidonse vele splom athi angikandisi indlu man lathi yami serious ngithi singisho mchaze yabo da abuza ukuthi man le room lesidlule kulo ungavula wangibonisa la ngithi angalishiyi le room le private for abantu bala endlini ngisho kanjalo kuye Uyazi ukuthi kunani wena noma mina angakavuli mina lapha ya ngisayela khona bemnandi grand hayi qhamuke asblome siqhamuke athami lokhe ngokuyi Wednesday Thursday somewhere lapho Wednesday Thursday ngisele days thabuye yeah sharp hayi begrand lebuyele kubo next day ithi kimi ufuna ukubuya vivi ngita sobona man sohlanganisa linye ilanga yabo sharp akubemnandi begrand idlula ilanga be Friday ngicine ngenzeni yabona ngenze yonke lento leza khona leyo mutlanga ngijikisa uthi yabo ngicine ngenzeni igari ngenzeni begrand yo manje bese ngiyamfonela ngithi grand athi sharp athi ngiduzana sengizobuya Sunday ngizobe ngikhona athi okay sharp grand into ngishaye futhi iroom lila kuna yabo Yeah. ule room leli kunani yathola angithi ngibheka isikhiya in yabo hayi ngithola isikhiya ngithi ngibheka into ezoqhekeza ngayo ukuthi angabothi ngiqhekezile next angibekezela abuye Sunday Mebuya Sunday ngiqale ngishaye obvious na ubuya leyo khona mina ngimlala ngithi shay da vele yabona bemnandi dada ebusuku ngiphaphama onegidlini mangizothi into eklikayo emngqondweni yami ithi hey reverse kunani lapha ya wena ungabi isilima man abobheka lapha angizikhuphuli ngita hamba ubheka ukhona isikhasi futhi sikhona ngekhona la Yeah. back in sure mangithi ngizovula la kanti ungizile hey ufuna lapha qhu ngithi ngiyangena qhu Oh. asixabana ngithi ongafuni ngingenelana in athayi wafuna ukungena la si private place yami le wawufuna ukungena ngaso too much man ngasofuna ufunani kahle la yabo ngaqala ukubona umuntu ejika kanje ngoba ya ngaqala ukumbona
Angizikhuphula ukuthi man wangafuni sembedeni. Sihlale ngicabane man. Wangafuni ngeke lapha. Yini konto yenzala lapha yasho ukuthi. Athi why? Athi ungahambi manje. Ngiboleka imoto uhamba endlini iyolala kahle lapha echadini lakini. Ngithatha phela yangiqosha phela manje. Enxa ukuthi angifuni ngiyala lapha. Athi asokhuluma ngena ngiyacela ke ngicela ukuthi ulale namhlanje sasawubona iplan sizokhuluma ngale ndaba le. Yo. Asigidla sasawakho sigidlanga like sigidle ngoma 4 siqabene 5 6 savuka 7 niyavuka imandiya ngithi Sunday ufika Sunday Monday uyavuka indoda kwaba isitori indoda akaba isitori uyavuka emsebenzini mina ngisile lapha ngifuna ukwazi ukuthi kenzakalani la ngiselo mangidon plus 1 ngiqekeze ngidathi ngaqhekisa you understand mara khona into la yathola sharp ngithule ngibona one day khona ibox afike nalo yabo leyinkukhu yabo athi inkukhu ezabangani bakhe iwane yakhe vele wayihlaba okay sadla vele yabo ambuze lezi inkukhu ziphi angizazi inkukhu ephilayo angizazi ukhuluma ngeziphi inkukhu lezo zanazo leza ezinye zakhona uphisane ngazo ori ziphi uthi ziyaphela noma ifile Imesiphila no inkukhu ngithengisile ezinye izingiphi abangani bami why ngikhalene mengibuza nje okay ashaphi ayifuna ngithi ayifuna atangizo ngizoyithenga mara hayi kule viki ngathi uyenza ngama yabo unamalanga ukuthi yabona pheka inkukhu ayenzini yabona orenza manje ngoba ke kahle kahle wona bhuti wami into esengifuna ukuyiqonda kahle kahle manje njengoba seniphuzile na driver nenza yonke into uhamba amahotela waphila impilo emnandi uhamba ngeemonto zakhe ekhipha ngoba usho ukuthi waqala ukudla iplate lika 200 ngehotela ngaye kahle kahle ngifuna ukuthi ungangibalekile ngoba ngiyabona ukuthi sengiyasala ngifuna ukuqonda manje ukuthi leli room leli othi yilo leli room athi ungangeni kilo engena yedwa kanti kwenzakalani kule room kahle kahle yile sengifuna ukuqonda ukuthi noma nje ngingakuphuca iqathe emlonyeni kodwa sengifuna ukuqonda kahle ngingaze ngigcine sengidideka ukuthi ngathi kunengxabano ekhona phakathi kwenu eyaba khona ngaleli room sengifuna ukuthi ungihlubele ukudla ekasini kahle kahle ukuthi kwenzakalani ngaleli room. No le room leli man azikenzakaleni na le room leli ngibeke straight no le room leli nje sesixabene ngalo bengayenza one thing ngathi namhlanje ngizombonisa ngokwakhe angeke ngihlala lana ngibe ibhari or content ngenza or ngiyenzana ngazi understand ngihleli ngila okay sharp iroom uyangenzani ngaphuza ngabamba iplug ngabhema intsango ngayenzani ngahamba ngawuqhekeza sengine plug lapha ngaqhekeza mangiyaqhekeza yo imihlola ngenkukhu lezi futhi mekeziletha lapha yami mekeletha usifaka lapha kule room lela oyo ne room lapha yami kufuyiwe lapha angazi silwane bani lesa understand ngoba ngithole something enkulu lapha esabu 5 liter man 20-30 liter how much umqomo lomqombothi makunomsebenzi emakhaya la nginegazi lapha inkukhu nezinye izilwane ikabuthi zezilwane mongena isimelo yasizo mawuphuma isimelo angeke usizo bangathi indawo yasontela kuyo or yini o understand lapha yana kule room lena yabona into eyiningi nje lapha yabo ngoba engafuni ungene nje kanti you understand
manje nami angazi nami lewe ngingakhona ma situation nami le engakhona phela nini ngasasebenzi ngasebenza kayiwali la finama noma ngithi ngivayambisa ama CV ngenzani ngizama imisebenzi akuveli next ingane ngapha azingiboni ngasekuqaleni Kusho lo muntu wathatha amandla akho. ya nanongi safuna usiza ukuthi tekumanje ngisizakala yathola ukuthi like life yami ngazi ukuthi ngimiphi yathola ngithola umuntu oright yabona ukuthi yabona itsaya ngize kuwo ukuthi sihlangane sona ukuthi ngazi ukuthi maybe wena ungangibeka ukuthi at least ukuthi ilife yami nje isona umuntu maybe ungangihlenza ngicline ukuthi ngigezeke ngibo umuntu nami ngifana nabanye abantu yathola Since uhlukene naye awusangisebenza. Ngisasebenzi jo yabo nabantu yabona yilabona laba bazokutshela ukuthi wena athama grand yabo laba bakubhekela lena ngathi unesinyamo yini understand yabo it's why sometimes ngithanda ukuzivalela ngisihlele ngiyi-one yabo ngiphuma because mase ngiyabona ukuthi khona abantu emhlabeni noma manje mina ngihlala ngiyi-one you understand Yes. you understand manje ngifuna at least nawe ungangithwela nje umuntu ogrand yabo ungangisiza and especially abantu bamanzi yathola abantu abasebenza ngamanzi mawangithola nje noma uyi-one noma nje ngihlanganise yabo So sithi uhlukene naye umakoti ngizothi umakoti phela noma nje intombi sithi uhlukene naye nake naphinde dabonana noma njani azange sabonana awumazi nokuthi ukuphi angimazi nokuthi umkuphi naye futhi akabazi nendlule yabantu ayithengisa nokuyithengisa futhi sehlala kuyindawo hey kezwakala khabazela khize lamavovu kezwakala bhuti wami ngiyathemba ukuthi njoba nje udaba lakho usulibeke kanjena baningi abafundayo akona ukuthi uzofuna usizo kuphela kepha baningi abafundayo abavulelekayo umqondo nesithombe nenkungu ukuthi kusho ukuthi kuyenze ukuthi kungayikhona ukuthi uloyiwe kodwa umuntu uyafika azothatha inhlanhla zakho ngokuthi uthandane naye kakhulukazi labantu ngoba usho ukuthi unemali unayo yonke into unomnquzi unemonto wena kanti uncela igazi lakho ufana nembungu nakho ngengazi mangilala ngekenzani kimi you understand angeke ngazi noma ngizothi ukuthwala ngeke sazi mhlawumbe kuyinto ethi ayifane naleyo negazi ubona igazi amakhandlela wenzani lapha into zibuze lento lena wathatha umntana wakho ohlale yona ohlalele wena uhlale yena ehlalele ingane intombazana wangayinakekeli ngowazi lokushini kunjani futhi manje uhambe usebhizi nabanye manje futhi ubhizi nabanye futhi maybe udla ngabo labantu lapha futhi usebenzisa wena yathola ayikulungile bhuti wami cha babukeli babona bazokhona ukukusiza nenyanga mhlawumbe engafuna ukuthi ingenelele zikwazi ukuthi izizodaba lakho esibine abake baqondana noma babhekana naso mhlawumbe kuyenza ukuthi bekusize khabazi mina nje ngingakusho nje la kwizwi lesintu ukuthi njoba bebuka kanje khona bangafika bekusize bazokhomenta bazofona bekwazi ukuthi bekusize okay hayi mhlawumbe angazi mawufuna ukuthi khona amazwi noma imizwa yakho ofuna ukuyidlulisa kubantu ababukayo ukuthi ingaba khona mhlawumbe hayi into engayisho nje ukuthi abantu bazibheke man yabo man benama relationship man yabo make sure ukuthi nazana kangcono yabona umuntu relationship ikhona into efihlekile ase relationship le shuthi umuntu shuthe phezulu something phezulu khona phezulu kwayo you understand mina mangiphambi kwakho kumele ngibe free ngingabi ngathi khona engisabayo you understand I have to be free like mangihamba estradini ngithi I'm walking free yabona so South Africa I'm walking freedom ngithi yabo you understand hayi siyabonga kakhulu bhuti omdala siyathembisa ukuthi sikusiza manje ukuthi khona okuvelayo futhi kuye futhi lapha estudio yeah
Babukeli bezwi lesintu, mina ngoXolani Mfowambatha, uShado Ndaba Ezitha, uSontshikazi, nangu ubhuti befikelela e-studio ezivakashele ezokhipha uvo lakhe. Nawe mbukeli ke uvumelekile ke ukuthi ukwazi ukuthi ubhale usibhalele noma usifonele ukwazi ukuthi uzochaza uvo lakho onalo noma ubizo lakho lobunyanga noma ngabe lokuthwasa noma ngabe le prophet noma ngabe yini kodwa nje okuyibizo noma inkulumo ofuna ukuza nayo wamukelekile ukuthi uze nayo uzoyichaza la e-studio. Ubaba uKhawazela uyasho ukuthi unenkinga njengoba esho ukuthi udinga noma umuntu ongamgeza imhambisa emanzini. Siyacela ukuthi sibambisane sikwazi ukuthi simsize umfowethu ngoba ekwazile ukuthi athathe isikhathi sakhe eze lapha e-studio ezosixoxela udaba lakhe. Mina ke ngoXolani Mfowambatha ke uShado Ndaba Ezitha, uSontshikazi, uMthiya, uShoti Mantindana Siqumsodidla Madlebe kaNogwathoza Igcololo, umdidi yakho udakhela uchathi. Babukeli bezwi lesintu siyabonga kakhulu ke ungakhohlwa ukucofozela lapha usubscribe no like no comment. Sibonge kakhulu ke sesodibana ngenye episode elandelayo.